Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Bakit si Mang? Naggapuam? Dita, barangay hall. Napanmiin nala, titulong da, para ka nagiti marigrigat. Isu day ta awit-awit mo anak kasupaut? Wan, badong. Adda bagas na, dilata, mantika, kun asukar. Nay. Ay, wine. Adda pa'y kapina. Ay, ibagak mamit ka nituyang ko mapanaalaan di para kada kamay. Apay, marigrigat kayo mat. Baknang kayong tupay. Ay, basta. Naskay nga damot para kada kamay. Tuyang, mapan ka di barangay hall. Na, amumat asa anak amap-mapan ichay. Ingkalaan di tulong para kada ta. Adaya? Kita am dagiti lumablabas at tawa. At daawit da nakasupot a grocery. Ay, wan. Inted ka no ti barangay day ta. Na, apay nga'y tawan man lat na damdamag ko akasta. In sekreto man siguro ni kumpare nga inting ah. Dayta kat ti madikadakwada nga opisyalis. Nadapagsayatan, mapilpili lang dagiti maikan. Uwan nga raw. Isu nga ingkalaan di para kada ta. Malumon, nang rikupon di barangay hall. Ha? Ay, uwan na niya. Masapa aktulaangan inton bigat. Mapanakit di gumatang iti sidaan di tatirsina ni Marikwanang. Ay na, unay kan maray. Apay abir-biro kam ti awan dito tersinak. Ay, makasidsida kami nga rudkin ni Badung ko'y tilitson. Ay awan litso na lakok. Ay, awan? Kas ka lamang lukluko, maray. Gapo ka day, taado ti kwartaya. Di mo pigsaan, Maray. Mangeg ni Kapitan. Ay na, uray saan ko apigsaan. Ammo na lata nga ado ti kwartayaw. Ay, iso siguro asaan na kami nga inikan iti tulaw. Anya manin atulong day ta sasawam. Kunayo siguro, saan mi nga amaw nga day warwaras yu atulong kadagiti bumarangay. Saan yun nga ilimod pa'y Maray, amumin day ta. Anya lang mo't aya day di atulong. Basit la bagas, kan sardinas. Idento tada kayo. Litsaon ti sidsidaan niyaw. Ay basta, naskan nga ikanda kamay. Ha? Saan arumbang alabsanda kamay? Agriri kamay, Maray. Apay, pudno aya nga awan tinaganda pari badong kan marituyang iti mawarasan iti tulong. Apay ko mailista tinaganda kat saan damot ay marigrigat. Ay, agrik-reklamo damanan, inteng. Apay ka now, asaan da amaikan. Para lang kadagiti marigrigat dayjay. Agdarumda ka no nga road. Para lang iti daytag darumdan. Ay, kumpormi manan tis istoryaan da dito barangay tayo. Ay, bayam nga gistoryada. Ay, isi ka manan akapitan ti madaksan. Amumit dagiti tattao ti pudnaw. So asaan nag-amabutan? Nagbak ng dantupay. Tuyang, iyon mo man di aircon. Nakaunmutan. Kurang tilamiis na. Ay kano kayat mo di duwa nga aircon ti iyon ka. Pagandarem amin nga minin ang aircon. Adapay mo pagbayad tayo ti kuryente. Isumati ko nak. Amumay ta sa anak ang makaturog no awan aircon. Ibagbaga da marituyang kan kabadong ang naimot kano ni Kapitan. Ay,
gapo, ta saan daan na ikan iti grocery? Ipalpalawag ko ka ni Marituya, ngam saan ang makawawat. Sumanauda manan, gapo ta saan daan na ikan. Adu manen at ibagbagadan. Kat isuda mo ti kabaknangan dito barangay tayo. Katwan, Pudno, apan awla ang tibalayda. Angam kompleto da mo ti appliances. isumat ti kunak. Ne, kitaam ni pari badong. Kitaam maray. Wan, isuday talim mabas. Nay. Makasisirap ti kwintas na. Kanjay balitok ariluna. Amin aramay na. Kompleto iti sing-sing agsilang-silang. Makitam day ta, maray. Kanjay agong na, nakaaritos pa iti agsilang-silang. Day tangarod kat maray. Day tangarod ti ikam iti tulong. Ay, nakarikriklamo unay dagitang agasawa, Mare. Ay, Kapitan! Umayak agriray! Bigbigat nga agong unget ka. Jakon maipamalam, Kapitan, tatalaga makaungungutak, tanasakit tinakam kaw. Apay maray, kanya ti pagsaksakitan tinakam mo. Apay adida kami inikan iti tulong, ah. Kastoy ngamin ma. Ay, talaga nga paburam a Kapitan. Denggam ngamin amat. Jak kayat adenggan tan nyaman apalawag mau. Aha. Basta ikan da kami kinibadong kaw. Denggam ko mati palawag ko maray. Jak ngarod kayat! Sige, inton bigat mitlaeng. Itid ka, di para kada kayo kanibadong. Ha? Nasaya at met no kasta, Kapitan. Inuray mo pa'y ama kaungat at sakbay amang tadya. Ada ko maibagak ngam di mumut kayat adenggan. Ay talaga jak kayat adenggan, Kapitan. No adda pagsayatan isiksikritam. Na. Ah, saan ang nasayati kasta? Tatabadaw! Nanatuyang! Apay ko arab. Umay ko'y deliver da ito'y tulong para kada kayaw. Tuyang, addan dyan tulong nga para ka na ta. Ay kwaraw, iyag mo dito unag. Why, nanatuyang? Heh, nangrik namot lang ni kumpare ka kapitan. Nasaya at Mike. Ala. Thank you, kwaraw. Kasta. Ibagam ka ni Uncle Mau, no dapay sumarsaro no at ulaw. Saan na kami aliplipatan? Wait! Di kayat ko kumamit. Tangay da pare badong kan Marituya ang tikabaknangan dito kabildatan. Ang tanda kumamit iti tulong kadag iti kabaranggayan. Kumaa, Kapitan. Ay, iso dapat ti makaungat no saan da maikan. Ay, wan, Kapitan. Tila sasawunda nga kakadakas. Umay dapat agungat iti barangay hall. Kastada nga raw. Ay, pasensyaan tayo lattaidan. Papanam, tatabadaw. Itulog nakman na dyan ilay. Ay katuna. Uy, insuot mo sa amin nga alahas, Mau. Ay madlaw Mau. Una, sapay nagpupuskul da kita alahas, Mau. Puro abalitok na kita oy. Amok Saan a PK? Aw. Kasanungay no holdapin da kay J. Ilay. Ay saan? Danag mo na ya. Saan mo ko mga isuta amin da kiti alahas, Mau? Adupay, di balay. Mas napuspuskol pa ya. Ngamdag ito yung alahas. Ay, nagbaknang kayo talagan. Ay kitwo na. Kas makita Mike. Kisayam da kita alahas, Mau, tatabadaw. Ang mga no makita da kiti managdakdakas. Masaduta kon nga agaway, kwaraw. Ala, mapantakit day. Asino, ti mapukpukaw, Maray. Ay, hindi ba ka, Maray? Sos. Apay ana ibaga mapukpukaw ni Badong Mau. Kahit saan mo talaga wawitan. Napanan na nga yan. Ay, naamangan no kinidnap dan. Ay. Day takat nga men, tanaga duti suot na nga alahas. Ang uray ko maalaan dan jay alahas na. Basta isublida ni Badong Kaw. Una, taan anwan da ngay mat ni Badong Mau, Maray, kaklaklakayanan.
Wan nga raw. Biro kam ani badung mau. Pangbiro ka ngay. Kat ijenap na pananda ah. Siyak lang, timang biro kan kwa na, maray. Katuan ah. Tulungan dak mata. Jak amo ah. No matulungan da ka. Maray. Apay anak kapanimid kayo dita. Problemado kami, antay. Dakal ti problema mi. Anya day taya. Nubirukan mi ni Tata Badong, wano saan. Birukan mi wano saan. Birukan mi wano saan. Anya nga tati aramidan mi, antay. Day tala ang problemaan yun. Wala. Agdua-dua kami amang biro kini Tata Badong. Tanagalas mati ugali na. Sana man nagpasensya. Kayat na, noan niya ti adda iti sa balay, at damat kan kwa na. Ay, saan na nga mo ti tumulong iti pada da ataaw. Mabalente agsao. Nagsao ka lang nga, antay. Panagkunak. Marigatan kayo lang nga agdesisyon. No birukan nyo ni Pari Badang, wano saan. Anya mati ka panunutam ay adungaw. Ti ka panunutak kat kastoy. Masapol abirukan nyo ni Pari Badang. Apay ngay, awan to pa yung tultulong na dito'y barangay. Iso na pa sakit ti ulo. Ay kat uray taka baranggayan nyo kat ngarod. Saan mo't amabalin abaybay anyaw? Anyat pa nagkunam ko arag. Kaslad na punto ni auntie, angkay. Birukan nyo. Intan, birukan ta ni Pari Badong ko arag. Itan? Wala. Kat nakaluto ni antay. Manta pa imot tapno adda pamigsatang agbiraw. Ay, oo nga ano. Imbagak lang abirukan nyo. Mapan kayo matan adagaws. Ay kat, kasari tayo pa'y dagiti daddo maakabaranggayan tayo. Tapay manan. Tila ipaparamid mo. Ibagayo kadakwada, apag titinulungan nyo abirukan ni Pari Badong. Ay, wanang kangil. Naglaing talaga ni antay. Ikak iti 100,000 agong guna ti makaisublikin ni Badong ka, Kapitan. Nanggag mo ko arag. Agasag mati 100,000. Nudwata makabiraw. Pagguduan ta di 100,000. Sag 50,000 ta. Apay nga akagudwa. Anya nga raw. Kasano tibingay ayan. At ado kanyak Tapay ngay. Kapitanak, tanod ka laang. Ay, saan Urumbang nga gudwata. Dagayam dito abay ta ni Marituyang. Makipagladingit kami, nana. Apaya makipagladingit ka ngay kwaraw. Katsan pa'y anatay ni Badong ka. Tila nga men ibagbagam mat ko araw. Lang arudan ti pagdaldalanan ni Marituyang. Basta pa'y ti ibagam. Ay, hindi ka madanagan na natuyang. Birukan mi ni Tata Badong. Do awan ti gun ko na. Saan mi abirukan? Uy, angkay. Hindi mo matibaga ti kasta Sige, Kapitan. Talagang itad ko dyan bagak agong guna. Basta mabirukan niyaw ni Badong ka. Saan ka madanagan, Marituyang? Tado kami amang birok ni Badong Mau. Uray si ka, marikwanang, makipagbirok matang. Imbagagayam ni Kapitan na pagtitinulungan may abirukan ni Badong Mau. Kasta ka day maray. Birukan may, uray numadi ti ugali na. Uwan mo maray. Uray maditi ugali na, tadungdung waklat ta ni Badong kaw. Sapay ko mga rod at masapulan mi ni Badong Mau. Taado kami mat nga agsapaw. Nagrigat mo't gayam tagbirok iti mapukpukaw a tao, angkay. Ay, wala. Amangan no at damot dito yung kalidaan ni Tata Badong. Nati aramidan tangi di takalidaan. Kabirukan ta Ay, ulag ti mabirukan ta dita. Umay ka dito. Ay, iji nga rod kasabaan.
Mga ano day jay. Ay, tila ipagbagam ko arog. Wano ije ka maisan. Ektal na ka man. Papay kumamapan ije ka maisan. Arayatin da. Na. Nangag mo day jay angkal. Di magtilakay. Timag ni Tata Badong day jay. Ayan mo pare. Adak ni Say. Sa dinaw. Kaladaan, kamaisan mo no kasabaan. Di Say. Sa dinaw. Kakamot yan. Inta kitain ko arog. Umay kami ang Tata Badong. Aguray ka. Sabi nga katawa ka matay. Andan 100,000 apagguduan ta. Katawa ka. Ay, wala niya. 100,000 nga. Umay tulungan nila. Ha? Apay nga katawa kayo midlatan. Ay, wunan niya. Oh, Kapitan, itad kunjay 100,000 agong gunayaw. Tada kayo mo tinakabiro kin ni Badungkaw. Ay, uray saanan. Na, apay ngay asaan, katday tatiing karikada kayo, Kapitan. Nasken atulungan da kayo ta, kabaranggayan da kayo nga ron. Awan mo't latsab-sabali ka da tayo. Ay nagsaya atan, Kapitan. Sige nga raw, itad kulaangan daytoy akwarta kadagiti marigrigat akabaranggayan tayaw. Nga awan igatang da iti kanunda. Nasasaya at pa'y maray. Very good, ta nakapanunot kaya. Kastaan na natoyang, no adda kawadwadam, tulungam dagiti kabaranggayam nga awanan. Ala sige, dadan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.